Hello mngani, namhla sizofunza ngakhisimusi. Merry Christmas. Mhla ka-25 December kutoba ngikhisimusi. Kumnanzi yangithi ngakhisimusi. Sivame kudla kahle, siyaswenka, tikolo tisuke futhi tivaliwe. So sidlala nebangani bethu. Ngalesinye isikhathi siyavakasha. Konke lokhu kumnanzi mngani, kepha kumcoka ukuthi siyade i-importance yakhisimusi. Khisimusi yi-birthday yaJesu and simcelebrate ukukhumbula kutalwa kwaJesu, inkosi yethu. IBhayibheli-ke lisicocela ngekutalwa kwakhe-ke Jesu. Nasi le story, hlala phansi ulalelisise ngikucocele. Kutalwa kwaJesu Kristu-ke kwaba nje. Make waJesu bekunguMaria, babe waJesu bekunguJoseph. Bathi seba-engaged. Watfolakala asakhuleliswe ngumoya longcwele Maria. Kepha Josepha ngoba bekuyimvutha lelungile akathenzanga kumthela ngelihlazo Maria. Wathi asacabanga ukuthi utokwenda njani. Wayefika ingelosi yaNkulunkulu kuye alele yathi, Josepha, ndotsana kaDavide, ungesabi kumthatha Maria umkakho ngobe lokho lakukhulelwe kwamoya longcwele. Maria utakudala indvodzana niyetse libito ukuthi nguJesu ngobe nguye uyakusindisa abantu bakhe etonweni tabo. Josepha nakavuke buthongweni wenda njengaloku ingelosi yenkosi imtshelile, wathatha Maria waba ngumkakhe. Kwathi basase Bethlehem baye elubalweni kucensus. Sase siyefika isikhathi saMaria sekubeleka. Bafuna indzawo-ke emahhotela la katobelekela khona, kepha bayitfolanga. Baze bayitfola la kulala khona imfuyo. Imfuyo-ke tilwane leti njengetinkhomo, nemahashi, netimbongolo, netimvu. Jesu-ke watalwa esitabeleni la kuhlala khona tinkhomo nemahashi. Watala umfana wemfana Maria wamgocota ngetindvangu. Wamlalisa emkhombeni wekudlela tinkhomo ngoba emahhotela phela njengoba sengishito bekagcwele. Umfana bametha ligama bathi nguJesu. Bekunebelusi kulelo live laba beluse timvu ebusuku. Ingelosi yaNkulunkulu yabonakala kubo yathi, "Yesabi, ngoba nginilethele indzaba lemnanzi yekutfokota lokutawuba kwabantfu bonke. Ngobe lamuhla nitalelwe emtini waDavide umsindzisi longuKristu inkosi. Lokhu kutaba sibonakaliso kini. Niyamkhanza umfana agocodwe ngetindvangu alele emkhombeni wekudlela tinkhomo." Haba mangala belusi, kepha-ke bahamba bayofuna Jesu. Bamkhanza vele Maria na Josepha nemfana. Umfana vele bekalele emkhombeni wekudlela tinkhomo. Belusi bajabula, batshela Maria na Josepha ukuthi itsiteni ingelosi ngaJesu. Babe sebayahamba baya emakhaya abo. Ngesikhathi Jesu atalwa, tati letingu-3 taseMpumalanga dabona inkhanyeti lebika kutsi kutelwe inkosi yemaJuda. Dahamba dilandzela le nkhanyeti taze tayofika lapho bekuna Maria na Josepha khona. Dangena endlini, dambona umfana, daguca phansi, dadvumisa uNkulunkulu, dasitivula tikhwama tato, damupha tipho, damupha igolide, nempepho, nemakha. Mngani, ngeChristmas Day ubukhumbula ukuthi sicelebrate i-birthday yaJesu. Jesu wafela tono tetfu esiphambanweni. And nyalo sesinekuphila lokuphakadze nasokholelwa kuye. Enjoy la maholiday mngani wami. Merry Christmas. Obuhle kuthulile gongenya emzine Bethlema umsindisa zelwe kuwo